Oma Huta Bulu Godang di Manado nih hari Sabtu. Suatu pagi Sabtu di Bulu Godang. Kondisi jalan bagus, mulus. Jalan di Jolo, di Jolo on. Kita belok kiri. Alana tujuata Ima naik tu Hakai. Oke, Om ada tu Hakai dengan kondisi jalan yang sedikit lebih ruak sian dalam sinak kaning data polis. Oke, kita terus semua pada nata lau tu Hakai. Beta.
Oke, ngasa beta tu hakai. Ya, Mbak Ivana, huta hakai. Huta ni dopung. Kondisi jalan ya molo dikot tu pigatan nok salbu nunga denggape danon sudah mulus dilewati oleh kendaraan. Ya, ini dia Hakai, suasana pagi yang masih sepi. Di kanan atas itulah nanti tujuan di siwanan tapahembang amak jala di atasnya bakima tapi akon aka si pekonota no partu sih ate mulai di mari Tuhan diramoti perdanata horas mari kita ala na memang suget tiad depe persikola pe dua do natari di layar ate nakaro video depe horwa dungosin puduman nabi pangi sini huta kayon temu sonari hari Sabtu dak sudira halakon noeng neng lao tu belian manang tu homa nak noeng ulas sabolas pas mohok-mohok ni na bangula eti alai tapi mah nasi teh horas